कौन खाऊच उपमा अलग अलग आनलानी डालमा अलग ना गोटे सब नहीं भल लगुच हाँ आ तू कौन करचु कि कौन करचु ये खाली मोबाइल और टीवी यार किसी नहीं टीवी तो रिचार्ज बंद हो जाती परीक्षा बोली आ तार खाली मोबाइल चलची भल लगुच मोर टीवी तो बंद है टीवी ए वर्ष रिचार्ज हेनी पुअर दशम सैले जाए रिचार्ज हो जाओ मोबाइल रिचार्ज करो এইটা রিচার্জ করনি ଆଉ ଘରେ ଅଛି ତ ରିଚାର୍ଜ କ'ଣ କରିବି କରିବିନି ତାର ବା ପଢ଼ା ଦରକାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇନା ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆସିନି ନା ତାର ଦରକାର ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁରା ବାହାର କରୁଛି ହଁ ମୋବାଇଲ ନଇଛେ ଏଇନା ରିଚାର୍ଜ କରିବି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘର ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ନେଉଛି ମୋ ପୁଅ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯାହା ହଉ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ରାତି 4টাରେ ଉଠୁଛି ପଢ଼ୁଛି ହଉ।